Javna ustanova Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina. Oslušni biblioteku. Gordana Đilas, Druge stvari. Edicija, dobitnica književne nagrade Milica Stojadinović Srpkinja. Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2012. Bledilo, laž. Od nekud mi se činilo da se bliži čas konačnog preobražaja i da će se sve dešavati sa smislom i razlogom. A vrtela sam se u ritmu unutrašnjih otkucaja. Tulio je vetar po opustelim, prostranim zasadima na napuštenim njivama. To bledilo što se pomaljalo sa horizonta i neumitno približavalo, beše u oku prepoznat strah. Pokušavala sam da ga izbegnem, da ga ne primetim, ali nikoga nije bilo osim mene i njega i nije se moglo lagati. O mesecu kolekcionaru. Mesec se rumeni obodom neba, odbijajući da produži dalje. On me svojim sjajem razapinje prema svemu čega bih se mogla dotaći. Ima nešto čudno i mistično u njemu. Pokušaj da ga ne primetiš kada ti meko i blago pokuca pred san. Da, tamo gde sve počinje, tu i završava. Grad kao brod. Celu noć ne trenuh, lupali su odasvud uzavreli i neprevreli zraci svetlosti iz okolnih stabala. Pokrivala sam nesnosnu tišinu rukama, toplim prekrivačem sna, za zalutale vrapce, za usamljene i svojeglave, za tren. Grad je poprimio izgled broda što plovi nebeskim putevima negde se slivao i moj uznemireni spokoj, ali ko će sve te ljude braniti od beskraja samog postojanja? Staromodni svet. I kada mi okreneš leđa, znam da si tu, ti staromodni svet, prepun viđenih fraza iz opšte poznatih mesta, s prošlošću koja svojim tragičnim crtama predstavlja za ovakve kao ja odiše složene znakove. Hiljade ljudi i onako po pozivu o njoj razmišlja ceo dan, drugo ništa ni ne rade. A ja bih voljela više od svega da te gledam u prvom cvetanju lipe, u blagom naletu vetra, u pravom trenutku, u mirujućem pogledu, u tvojoj sposobnosti da pružiš spokoj i mir. Da, u istom otpozdravu gube se naša neraspoloženja kao u nečem vrlo važnom, nečem čemu ćemo se vratiti koliko sutra. Tvoja pesma. Napisati pesmu da liči na trešnju u punom cvatu, u ranom cvetu, u pupoljcima, blagoslovenu budućom belinom raskošnih latica, beskrajnih niti sunca utkanih u preplet lepote i harmonije, kad pogled usmerim ka njoj da obuzme me osjećanje čistog i jednostavnog čuđenja. Tako je lepa, ko li ju je takvom stvorio? Ni na slovo, ni na reč. Reči koje sam želela da izgovorim nicale su na ivici govora i tu umirale. Besmisleno je ponekad tumačiti ili imenovati osjećanja. Ona su se na ranoj jutarnjoj svetlosti uoči Vaskrsa bokorila u tek propupelo kasno voće. Raste od naših tuga i naših obmana. Šta se potom dešavalo, o tome će plod da ispriča svoju priču, a opet taj ukus koji nikad ne dosegnu kako otpisati. Na dlanu. Na dlanu vascelog sveta drhtala su danas dva prozebla vrapca. Kao na grani ispod prozora ćuti tmurno jutro tišinom promrzlog bilja. Osjeća se nečije snažno, ali udaljeno, gotovo nevidljivo prisustvo. Lagan udisaj, prepuno pipljive slutnje, minuje prostorom. Povlači se u grudima srča,
a na vratima otvorenim stoji, iščekujući u nemoći jedno krajnje vidljivo i osjetljivo biće.